Guys, jodi am pral pale nou de yon exercice ka pede yo avèk prononciation. Li rele shadowing exercise. Se yon exercice oral, wap tande sa moun nan ap diya, apre wap ese repete l jan l te di la. Shadowing exercise ap ede yo remake mo ou gen difficulté pou prononse yo. Lap ede yo identifiye son yo, kon sa wap kapab fè liaison bien. Lap ede yo tou avèk stress et intonasyon. Stress se silab ki sonen pi fo nan mo a. Intonasyon se ton ki fè moun wap pale avè la konen ou pose li yon kesyon, ou sezi ou bien nepot lot bagay ou ta remen eksprime nan konversasyon. Si ou se debutant, ou ka komanse fè eksersis sa avèk program listening profeseur anglè ou la fè avè ou yo. Si ou nan nivou avanse, ou ka fèl avèk interview, film, seri ki ou remen gade yo. Nan yon lot video, map ban nou plus detay sou sa, e map sugere nou kek film, seri ki ou kapab gade pou fè eksersis sa. Enjoy your weekend!